Dobar dan. Otvaram 72. hitnu sjednicu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Konstatujem da sjednici pristoji 7 članova komisije. Posmatrači iz OSCE ODIHR-a, izborni analitičar Lenka Homolkova i Ajla Cvrljo, njen asistent, generalni sekretar i službenici izvjestitelji koji nas prate. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Pod tačkom 1. izvještaj o dostavljenim zahtjevima za akreditiranje izbornih posmatrača za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini. I to Asocijacija svjetskih izbornih tijela ABEB, Austrijska ambasada Sarajevo, ambasada Mađarske, NDI Nacionalni demokratski institut, ambasada Grčke u Sarajevu, Državna izborna komisija Crne Gore, delegacija Evropske unije za BiH i posebni predstavnik Evropske unije, ambasada Kraljevine Nizozemske, Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, Ured visokog predstavnika, ambasada Ruske federacije u BiH, Španjolska ambasada, OSCE ODIHR, izborna posmatračka misija i ambasada Sjedinjenih Američkih Država Sarajevo. Pod tačkom 2 su prijedlozi odluka u predmetima kršenja odredbi člana 7.1 izbornog zakona, i to od strane političke stranke Demokratska fronta, zatim od strane Laburističke stranke Bosne i Hercegovine, Laburisti BiH, i od strane političke stranke SPS, Socijalistička partija Srpske, Goran Selak. Tačka 3 su prijedlozi odluka u predmetu kršenja odredbi člana 7.2 stav 1 stav 2 tačka A izbornog zakona Bosne i Hercegovine od strane političke stranke PDP. Pod tačkom 4 prijedlozi odluka u predmetima kršenja odredbi člana 7.3 stav 1.7 izbornog zakona, i to po prigovoru birača Ajdina Efendića, onda od strane političke stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik 3 predmeta, i to predmeti 1952, 1955 i 2134. Pod tačkom 5 prijedlog odluke u predmetu kršenja odredbi člana 16.14 stav 3 izbornog zakona BiH po prigovoru političke stranke Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Tačka 6 prijedlog zaključka u predmetu kršenja odredbi člana 7.1 i člana 7.2 izbornog zakona od strane političke stranke SDP Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Pod tačkom 7 je prijedlog zaključka u predmetu kršenja odredbe člana 7.1 i člana 7.3 stav 1.8 izbornog zakona od strane političke stranke Socijalistička partija. Tačka 8 je prijedlog zaključka u predmetu kršenja odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine od strane političke stranke Bosansko-hercegovačka inicijativa Fuad Kasunović. Pod tačkom 9 su prijedlozi zaključaka u predmetima kršenja odredbi člana 7.2 izbornog zakona od strane političke stranke Laburistička stranka Bosne i Hercegovine, Laburisti BiH, i od strane političke stranke Ujedinjena Srpska. Tačka 10 su prijedlozi zaključaka u predmetima kršenja odredbi člana 7.3 stav 1.7 izbornog zakona od strane političke stranke Naša stranka i od strane političke stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik. Tačka 11 prijedlog odluke u ponovnom postupku o žalbi političkog subjekta Srpska demokratska stranka uloženo je na rješenje općinske izborne komisije Teslić. Pod tačkom 12 su prijedlozi zaključaka o predmetima prigovora na odluku Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine od 1. augusta 2024. i to pod 1 Admir Mujanović, pod 2 općinski odbor PDA Banović. Tačka 13 prijedlog odluke iz oblasti primjene člana 1.7 izbornog zakona, sticanje prava na upis u centralni birački spisak. Tačka 14 prijedlog izmjene i dopune plana o angažovanju osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora 2024. Tačka 15 prijedlog izmjene i dopune pravilnika o načinu i trajanju angažovanja dodatnog osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora 2024. I tačka 16 prijedlog odluke o visini naknade za izvršitelje poslova u provođenju lokalnih izbora, i to operateri KT podrška izvršitelju call centru i instruktori za obuku kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Pod tačkom 17 ostalo. Pitam kolege da li ima prijedloga za izmjenu ili su saglasni sa ovim dnevnim redom. Generalni sekretar ima intervenciju. Ništa vezano za dnevni red, ali imamo problema sa streamom kao i za prošlu sjednicu zbog nekih problema sa mrežom. Stalno nam prekida prijenos sjednice. Jesmo li mi u stanju
pošto ima prekida, to znači vraćamo se i da snimimo sjednicu i da kasnije objavimo snimak sjednice. Ako je to tako, mi ćemo onda nastaviti da radimo. Nema potrebe da prekidamo jer bi to bilo onda neizvjesno kad se može uspostaviti stream bez prekida. Očigledno ima problema u mreži. To je sad sve češći problem. Jeste saglasni da nastavimo? Jeste. Možemo li staviti onda mogu li staviti dnevni red na glasanje ovako kako sam ga i predložila? Ko je za? Konstatujem da smo ovu odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na tačku 1, to su izvještaj o dostavljenim zahtjevima za akreditiranje izbornih posmatrača. Najprije Asocijacija svjetskih izbornih tijela AVEB. Ermin Kus. Hvala. Asocijacija svjetskih izbornih tijela podnijela je zahtjev za akreditiranje 29 posmatrača. Mi smo utvrdili da se 3 posmatrača već nalaze na zahtjevu Državne izborne komisije Crna Gora, te je prijedlog službe da se akredituje navedeno međunarodna organizacija, te da se izda 26 akreditacija za predložene posmatrače. Hvala lijepo, iako će delegacija Crne Gore biti pridružena ovoj delegaciji. Dobro, hvala. Ali su podnijeli zahtjev individualno. Dobro. Kolege, imamo li saglasnost da ovo podržimo? Ko je za? Jednoglasno donijeta odluka o akreditiranju 26 posmatrača iz Veću svjetskog udruženja izbornih tijela. Prelazimo na Austrijsku ambasadu. Ambasada Austrije u Sarajevu podnijela je zahtjev za akreditiranje 4 posmatrača, budući da su ispunjeni uslovi. Prijedlog službe je da se akreditira navedena međunarodna organizacija, odnosno ambasada, te da se za 4 predložena posmatrača izdaju akreditacije. Hvala lijepo. Možemo li podržati ovo akreditiranje? Ko je za? Konstatujem da smo i ovu odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na 3, ambasada Mađarske. Ambasada Mađarske u Sarajevu podnijela zahtjev za akreditiranje 2 posmatrača za posmatranje rada na biračkim mjestima. Prijedlog službe je da se odobri navedeni zahtjev, te da se izdaju 2 akreditacije za predložene posmatrače. Hvala lijepo. Ko je za to da podržimo ovu odluku? Jednoglasno akreditirani ambasada Mađarske. NDI. Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose podnio je zahtjev za akreditiranje 11 posmatrača za posmatranje rada na biračkom mjestu. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se izda akreditacija za 11 predloženih posmatrača. Hvala lijepo. Možemo li onda akreditirati 11 posmatrača ispred NDI-a? Ko je za? Konstatujem da smo i ovu odluku donijeli jednoglasno. Ambasada Grčke. Predložila je 2 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu i Glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se izvrši akreditiranje navedene ambasade, odnosno da se izdaju 2 akreditacije za predložene posmatrače. Hvala lijepo. Možemo li akreditirati posmatrače ispred ambasade Grčke? Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na Državnu izbornu komisiju Crne Gore. Tu je riječ o 3 imena. Državna izborna komisija Crne Gore predložila je 3 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu i Glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se akreditiraju predloženi posmatrači. Hvala. Možemo li akreditirati posmatrače ispred Državne izborne komisije Crne Gore, predsjednika i još 2 člana? Ko je za? Jednoglasno. Idemo na tačku 7. To je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Predloženo je ukupno 23 posmatrača, uključujući i posebnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini za posmatranje Centralne izborne komisije, izbornih komisija na posmatranje rada na biračkom mjestu i Glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se akreditira 23 predložena posmatrača. Hvala lijepo. Možemo li akreditirati predložene posmatrače ispred delegacije Evropske unije? Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na ambasadu Kraljevine Nizozemske. Ambasada Kraljevine Nizozemske u Bosni i Hercegovini predložila je 7 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu i Glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se izda 7 akreditacija za predložene posmatrače. Možemo li podržati ove akreditiranje posmatrača ispred ambasade Nizozemske? Ko je za? Jednoglasno. Kongres lokalnih regionalnih autoriteta.
Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe predložilo je 24 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izbornih komisija i posmatranje rada na biračkom mjestu. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se odobri navedeni zahtjev, a da se za predloženo 24 posmatrača izdaju akreditacije. Hvala lijepo. Možemo li onda akreditirati 24 posmatrača ispred Kongresa lokalnih i regionalnih autoriteta Vijeća Europe, koje je za? Jednoglasno. Ured visokog predstavnika. Podnio zahtjev za akreditiranje 7 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu i glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se odobri navedeni zahtjeva, da se za 7 predloženih posmatrača izdaju akreditaciju. Hvala lijepo. Možemo li akreditirati 7 posmatrača iz Ureda visokog predstavnika na čelu sa visokim predstavnikom, koja je za? Jednoglasno. Ambasada Ruske federacije u BiH. Podnijela je zahtjev za akreditiranje 6 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu i glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se odobri navedeni zahtjev, a za 6 predloženih posmatrača izdaju akreditaciju. Ko je zato da akreditiramo 6 posmatrača ispred ambasade Ruske federacije u BiH? Jednoglasno. Prelazimo na Španjolsku ambasadu. Podnijela zahtjev za akreditiranje jednog posmatrača za posmatranje rada na biračkom mjestu. U potpunosti su ispunjeni uslovi. Prijedlog službe je da se odobri navedeni zahtjeva za predloženog posmatrača izda akreditacije. Dobro. Možemo li odobriti jednog posmatrača ispred Španske ambasade, koja je za? Jednoglasno. I OSC ODIR šalje listu posmatrača, koja je jako velika, kaže termin. Da, OSC ODIR podnio je zahtjev za akreditiranje dodatnih 174 posmatrača za posmatranje rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu i glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se za 174 predložena posmatrača izdaju akreditacije. Hvala lijepo. Možemo li podržati 174 posmatrača misije OSC ODIR-a, koja je za? Jednoglasno. I ambasada Sjedinjenih Američkih Država na čelu sa ambasadorom Marfijem je također podnijela zahtjev za akreditiranje svojih posmatrača. Izvolite. Da, za posmatranje rada Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, izbornih komisija, Centara za birački spisak, posmatranje rada na biračkom mjestu, glavnog centra za brojanje. Budući da su ispunjeni uslovi, prijedlog službe je da se odobri navedeni zahtjeva za 44 predložena posmatrača izdaju akreditacije. Hvala lijepo. Možemo li podržati zahtjev od 44 posmatrača ispred Američke ambasade? Ko je za? Konstatujem da smo i ovom zahtjevu jednoglasno udovoljili. Znači, završili smo tačku 1. Možemo prići na tačku 2. To su predmeti kršenje preuranjene kampanje, jel tako? Izvjestilac je Mišo Krstović, šef sektora za pravne poslove i upravno rješavanje. Mišo, najprije imamo kršenje od strane političke stranke Demokratska fronta. Dakle, prigovor je bio upućen da Demokratska fronta Brčko na profilu promoviše izborni program za predstojeće lokalne izbore. U postupku po prigovoru je utvrđeno da zaista DF je promovisao svoj program. Kaže između ostalog da su oni snaga koja je spremna unaprijediti naše društvo u Brčansku blatu, onaj izvor čiste vode i tako dalje. Te stoga prijedlog službe je da se usvoji odluka kojom se politička stranka Demokratska fronta zbog preuranjene izborne kampanje kažnjava novčanom kaznom u iznosu od 4.000 konvertibilnih maraka. Hvala lijepa. Otvaram diskusiju. Nema drugačije mišljenja. Očigledno iz ovog teksta proizilazi promocija ove političke stranke, ali u periodu kad to nije bilo dozvoljeno, možemo li glasati o
ovoj sankciji, koja je zato da donesemo odluku da se politička stranka Demokratska fronta sankcionira zato što je vodila preuranjenu kampanju novčanom kaznom u iznosu 4000 kajmova. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na laborističku stranku. Dakle, laboristička stranka objavila je tekst, odnosno Elvir Stević, pristalica ove političke stranke, objavili tekst zajedno za borbu klijenata u našem gradu, koji je Železar Kladši. Između ostalog poziva dijasporu da glasa na izborima, kaže da pasivnošću daju, da birači pasivnošću daju praktičnu podršku aktualnoj vlasti, koja je uništila privredu. Dakle, da za sve što je potrebno je da politička snaga, da je potrebna politička snaga bez koje se ne može učiniti ništa, dakle, promoviši laburiste kao tu snagu, te je prijedlog službe da se politička stranka, laboristička stranka, zbog vođenja preuranjene izborne kampanje kazni novčanom kaznom u iznosu od 3500 konvertibilnih maraka. Hvala lijepo. Otvaram diskusiju. Ako nema, možemo glasati o ovoj odluci onako kako je predložila služba. Sankcije za laborističku stranku u iznosu od 3500 konvertibilnih maraka. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na socijalističku partiju. SPS, Goran Selak. Da, dakle, Danka Ignjatović, pristalica ove političke stranke, dakle SPS Goran Selak, je vodila preuranjenu izbornu kampanju na način da je video snimku navodno navodila infrastrukturne probleme u lokalnoj zajednici, predlagala je stvorene rješenja za iste, a sve je to praćeno logom političke stranke. Dakle, radi se o gradu Banja Luci. Zbog navedenog prijedlog službe je da se politička stranka SPS, Socijalistička partija, proglasi odgovorno što je pristalica ove političke partije Danka Ignjatović 21.7.24. godine vodila izbornu kampanju, to je da je se izrekne novčana kazna u iznosu 3000 konvertibilnih maraka. Prva kazna. Hvala lijepo. Otvaram diskusiju. Nema. Možemo glasati o odluci o sankciji u iznosu od 3000 konvertibilnih maraka za političku stranku SPS, Socijalističku partiju Goran Selak zbog vođenja preuranjene izborne kampanje. Ko je za? Konstatujem da smo i ovu odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na tačku 3. Tačka 3 se odnosi na kršenja odredbi člana 7.2 stav 1, stav 2 ili 1 ili 2. Oba. Znači, stav 1 i stav 2 treba da stoji u dnevnom redu. Tačka A izbornog zakona, to je zloupotreba javnih resursa. Izvolite. Da. Dakle, Udruženje građana RS-a Srpska dostavio je Centralnoj izbornoj komisiji prigovor da Draško Stanivuković i PD vrši zloupotrebu resursa, a u vezi podjela onih kartica za besplatni prevoz penzionera i legalizaciju objekata. S obzirom da smo već odlučivali o legalizaciji, o besplatnom dodjeli kartica, u ovom predmetu smo odlučivali o dodjeli poklon bonova, poklon vaučera za legalizaciju objekata. U onom dijelu gdje nije zloupotreba resursa, u dijelu s obzirom na razloge da je predviđeno budžetskim sredstvima, da postoji odluka, dakle sve je to regularno, dakle u tom smislu ne bila zloupotreba resursa, međutim na poklon vaučeru koji je dijeljen stavio je potpis aktualnog gradonačelnika Draška Stanivukovića bez onog gradonačelnika. Dakle, na taj način je on na novčanom bonu stavljao svoj vizualni identitet, dakle potpis, te na taj način zloupotrebio resurse, dakle resurse grada, prikazivao je kao svoje. Tako da je prijedlog službe da se politička stranka PDP kazni zbog zloupotrebe resursa, kazni novčanom kaznom od 7000 konvertibilnih maraka. U dijelu prijave Udruženja građana RS-a Srpska, koja se odnosila na kršenje odredbe 7.3 stav 1 tačka 4 izbornog zakona, ista je dostavljena Gradskoj izbornoj komisiji Banja Luka na nadležno rješavanje. Hvala lijepo. Otvaram diskusiju. Kolegica Vanja Bjelca-Prutna. Pa, podržat ću odluku obzirom da je podržala većina, ali moram da iskažem rezervu u dijelu visine novčane kazne i zapravo obrazloženja u odluci koje je dato za ovako predviđenu novčanu kaznu. Naime,
U odluci se navodi da je prilikom odlučivanja u visini kao otežavajuća okolnost navedena činjenica da je u ovom ciklusu ova politička stranka kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 15.000, a izriče se, a u ovom predmetu koji dolazi kasnije, izriče se kazna od 7.000. Ja nisam vidjela u dijelu obrazloženja, bar ne direktno napisano, koja je to olakšavajuća okolnost koja je sad dovela do izricanja ove novčane kazne u iznosu od 7.000. Posredno mogu da zaključim da je riječ o tome da ova sredstva koja su određena za ovu namjenu i broj ovih rješenja ili poklon bonova u građevinskim dozvolama kojima je vršena promocija, da je značajno manji od broja onih kartica koji su dijeljene penzionerima, pa da je u tom smislu obim te promocije bio manji, pa bi to opravdavalo nižu novčanu kaznu. To posredno zaključujem. Mislim da to treba... Ja lično nisam saglasna sa ovom visinom novčane sankcije. Kažem, nije mi jasno kako je od 15.000 za ponovno odlučivanje pola manje. Ali ako postoji ova olakšavajuća okolnost koju ja, evo kažem, posredno mogu zaključiti iz obrazloženja, mislim da se treba dodatno obrazložiti i eto, toliko od mene. Hvala lijepo. Da li Željko Bakalar, još imamo diskusija? Imam, žao mi što nisam diskutirao na kolegiju, ali nedostajalo mi ovaj materijal, zato ću se uključiti. Imam pitanje za službu, dva pitanja u biti. U predmetu gdje smo odlučivali o zlouporabljavanju resursa od strane ove političke stranke i ovog kandidata, žalbeni postupak je još uvijek u tijeku, dakle nemamo pravosnažnu odluku vezano za one druge kartice koje se dijelile umirovljenicima. Je li to tako? Jesam u pravu? Pravno je odbačeno koje već se... Ne, mi smo donijeli odluku gdje smo sankcionirali. Nije završeno, ok. Ali koliko se sjećam, tu smo sankcionirali i kandidate. Ovdje nemamo taj prijedlog, a radi se o sličnom postupanju. Sad volio bih da vidim i stav suda, ali evo, u ovom momentu ga nemamo, pa evo zbog toga postavljam pitanje zašto imamo prijedlog da sankcioniramo političku stranku, ali nemamo u vrlo sličnom predmetu prijedlog za sankciju za kandidata. Ili vas je nešto rukovodilo, predijelilo da ne predložite? Pristalica i da je generalno zbog kažnjavanja. Ne, čovjek je kandidat. Da, nije bio kandidat. Kad se desilo ovo? Pristalica. Kao pristalica, da. 3.7. Da, ok, u redu. Onda ono je bilo naknadno kad je ovjereno. Dobro. Hvala. Ali još neko želi diskutovati? Imate li odgovor koji... Pa ono što nas je rukovodilo... Izvolite, Miša. Molim, da je ona sankcija, bar smo mi mislili, je 15.000 bila sui generis. Dakle, zbog posebno otežavajućih okolnosti koje su pratile onu sankciju. Nismo se mislili rukovoditi da sljedeća sankcija bude ista ili veća. Dakle, ono je bila konkretna situacija sa mnogo otežavajućih okolnosti koje smo naveli i obrazložili. U ovom predmetu nema tih otežavajućih okolnosti, pa se nismo rukovodili njom kao polaznom osnovom da idemo dalje, da je izričemo istu ili veću. Hvala lijepo, ali ovo što vam je sugerisala kolegica Vanja da bi se ipak mogli baviti malo olakšavajućim je potrebno da sagledate pa da vidite da li bi se moglo cijeniti ili ne bi. Da li ima osnova? Ako nema, u redu, ostaje ovako. Da li još neko želi diskutovati? Ako ne želi, ja ću dati ovu sankciju onako kako je to služba predložila na glasanje. Ko je zato da se politička stranka PDP proglasi, utvrdi da je odgovorna ovom odlukom zato što je pristalica ove stranke Daroško Stanivuković zloupotrijebio javna sredstva i resurse i time mu se utvrđuje novčana kazna u iznosu od 7.000 konvertibilnih maraka zbog ove povrede. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na sljedeću. To je tačka 4. Imamo ovdje 4 odluke. Prva je da se, ovdje se radi o govoru mržnji. Najprije da se prigovor birača Efendića Ajdina odbije kao neosnovan. Ovdje je bio prigovor, jel tako, prijava da se radi o govoru mržnje. Prijava birača
tako da je ovdje na predizbornom skupu 19.9.24. godine, dakle već u ovom periodu izborne kampanje, prigovor je bio da je Bego Gutić koristio govor mržnje na način da je u govoru osvrćući se na izjave političkih protivnika, iste je nazivao junošama, kao nekom koji još nije izašao iz pelena itd. Služba je cijenila da je riječ o uvredama, a ne govorom mržnje, te je prijedlog službe da se prigovor birača odbije kao neosnovan. Hvala lijepo, otvaram diskusiju. Nema, možemo li onda glasati o odluci da se prigovor ovog birača odbije kao neosnovan? Ko je za? Konstatujem da smo ovu odluku donijeli jednoglasno. Prelazimo na tačku 2, tačke 4. To je prigovor političke stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata protiv Igora Tanasića, kandidata za Skupštinu opštine Ribnik ispred SDS Volja naroda. Igor Tanasić iz SDS-a Volja naroda je na Facebook profilu uz fotografiji Mladenka Topalovića objavio tekst o malverzacijama u Farmalandu, da je čitavo stado muznih krava nestalo. Dakle, kaže narod Ribnika, na vama je izbor, dakle 16.9. je bila 6. godine objava. Iz ove objave služba nije smatrala da je riječ o govoru mržnje, nego jednostavno njegovo je mišljenje iznio, konstataciju, tako da je prijedlog službe da se prigovor političke stranke SNSD-a protiv Igora Tanasića odbije kao neosnovan. Otvaram diskusiju. Kolegica Vanja Bjelce-Prudna. Pa evo i u prethodnom slučaju koji smo prešli, koristi se jedan neprimjeren riječnik uvreda i iznosi se nešto što može biti kleveta, okarakterisano kao kleveta. Mislim da je u ovom slučaju riječ o tome, da li je ili nije, to se utvrđuje u zakonito provedenim postupku pred nadležnim sudom, ukoliko neko želi da utvrdi da je nešto što se protiv njega iznosi kleveta, tako da nema elemenata govora mržnje. Iz tog razloga ću podržati odluku. Hvala lijepo. Ima li još diskusije? Ako nema, možemo li onda donijeti odluku da se prigovor političke stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik odbije kao neosnovan u predmetu 1952. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 3, to je također prigovor, ali drugi predmet, 1955, ponovo SNSD protiv Tijane Čuturi. Dakle, SNSD je protiv Tijane Čuture, kandidatkinje za Skupštinu opštine Ribnik ispred SDS-a Volja naroda. U prijavi, a i mi smo utvrdili u postupku, da je ona svoje političke protivnike naziva zlim čarobnjacima, vilama, posticajnicima itd. Dakle, objavila je niz jednih i ironičnih, satiričnih tekstova, dakle, u kojima se kroz vile čarobnjake u prenesenom značenju govori o pohlepama političara u Ribniku. Dakle, i u ovom slučaju, dakle, služba je ocijenila da nema govora mržnje. Te je prijedlog službe da se donese odluka koja se prigovor političke stranke SNSD protiv Tijane Čuture odbije kao neosnovan. Otvaram diskusiju. Nema. Možemo li onda donijeti odluku da se prigovor političke stranke Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik odbije kao neosnovan u predmetu 1955. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 4, tačke 4. Također odluka vezana za SNSD, ovog puta u predmetu kojem smo postupali po službenoj dužnosti, je li tako? Da, dakle, prigovor je stigao putem maila, postupali smo po službenoj dužnosti, pitanje opet govor mržnje. Miljan Jovičić, kandidat SNSD-a za načelnika opštine Istočni Stari Grad, je između ostalog izjavio da u bliskoj budućnosti zbog odlaska stanovništva i ne znam iz čega, možemo doći u situaciju da ćemo imati načelnika Bošnjaka, što niko ne želi i to se, kaže, mora spriječiti. Služba smatra da ovakve riječi predstavljaju govor mržnje, da su date s namjerom izazivanja međuentitetske mržnje i međuetničke mržnje i netrpeljivosti, tako da je prijedlog službe
da se politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog govora mržnje kandidata za načelnika opštine Istočni Stari Grad kazni novčanom kaznom u iznosu od 5.500 konvertibilnih maraka, a da se Miljan Jovičić, kandidat ove političke stranke, kazni novčanim iznosom od 7.500 konvertibilnih maraka. Hvala lijepo, otvaram diskusiju. Kolegica Vanja Bjelca-Prutna. Iz sadržaja iznesenog, po mom mišljenju, evidentno je da jeste riječ o obliku izražavanja koji predstavlja govor mržnja, ali u dijelu koji se izaziva diskriminacija protiv grupe osoba. Dakle, ne bih rekla mržnje, ne vidim ovdje neki poziv na mržnju, na neprijateljstvo, bar ne direktno, ali definitivno da, diskriminacija protiv osobe ili grupe osoba na osnovu nacionalnosti ili etničkog porijekla, ali mislim da je ovdje nacionalnost u pitanju, tako da mislim da su ispunjeni uslovi. Hvala lijepo. Molim, da li još neko želi da diskutuje? Nakon ove intervencije kolegice Vanje, molim da dodate ovo u obrazloženje, jer i po meni ima smisla, ne vidim da bilo ko osporava. Ako nema druge diskusije, ja ću ovu odluku staviti na glasanje. Ko je zato da donesemo odluku da je politička stranka Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD Milorad Dodik odgovorna što je Miljan Jovičić, kandidat za načelnika opštine Istočni Stari Grad, koristio jezik mržnje na tribini koja je održana 11. septembra, te se stoga političkoj stranci izriče novčana kazna u iznosu od 5.500 konvertibilnih maraka, a kandidatu novčana kazna u iznosu od 7.500 konvertibilnih maraka. Ko je za ovu kaznu? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 5. Tačka 5 je prigovor političke stranke Socijaldemokratska partija u postupku utvrđivanja kršenja odredbi člana 16. tačka 14. izbornog zakona. Hvala. Dakle, ovo je predmet gdje smo odlučivali ponovnom postupku nakon što je apelaciono odjeljenje suda BiH poništilo našu odluku kojom smo kaznili ovaj politički subjekt, jer smo cijelili samo plaćeno oglašavanje. Dakle, nismo cijelili imali političkih poruka, jer je izborna kampanja bila. Dakle, u ponovnom postupku služba je cijenila intervju na portalu Partija koji je dao Muamer Bandić, kandidat za načelnika opštine Novo Sarajevo. Tekst koji je objavljen ne sadrži političke poruke, nema izborne kampanje, jeste dakle sponzorisana objava, ali nema elemenata izborne kampanje, te je prijedlog službe da se prigovor dakle političke stranke SDP protiv političke stranke za BiH odbije kao neosnovan. Lijepo, otvaram diskusiju. Ako nema, možemo li onda donijeti odluku da se prigovor političke stranke Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine za kršenje odredbe člana 16.14 protiv stranke za BiH, odnosno stranke za Bosnu i Hercegovinu, odbije kao neosnovan. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 6. Možete zaključak u kršenje. Ovdje imamo prigovor putem maila da je Mirsad Makutović, načelnik opštine Magla i objave 31.7. govorio na negativan način o stranci Demokratske akcije i DDF-u, da je sa pozicije načelnika u tom smislu zloupotrijebio resurse i vodio preuranjenu kampanju. Uvidom na Facebook stranicu opštine vidljivo je da su zaista objavljene izjave načelnika o infrastrukturnim radovima u opštini, ali nisu slane predizborne poruke. U jednom segmentu objave se navodi da navedeni projekti nisu mogli biti realizovani dok je na federalnom nivou na vlasti bila koalicija SDA, koja nije imala sluha za projekt opštine Maglaj. Dakle, u tom smislu ne možemo govoriti o zloupotrebi resursa. Jednostavno, samo je prenijeta informacija, konstatacija data bez ikakvih daljih političkih poruka i obrazloženja. Prijedlog službe je da se donese zaključak koji se postupa pokrenuti po službenoj dužnosti protiv političke stranke SDP zbog kršenja odredbe člana 7.1 i člana 7.2a obustavlja. Hvala lijepo. Čuli ste prijedlog službe, imali diskusije.
Ako nema, možemo li onda glasati u zaključku da se ovaj postupak protiv SDP-a obustavi? Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 7. Denis Stevan, odnosno mladi socijaldemokrati opštine Stanari, dakle je reč o SNSD-u, socijalističke partije, opštinski odbor Stanari, je objavio da je jednu informaciju da je njihov predsjednik njihovog opštinskog odbora, Denis Stevanović, obezbijedio džeparac za mališane koji su ispratili na more. Zatim tu informacija da su posjetili međunarodnog flora, da su organizovali podjelu članskih kartica, dakle, tako dalje i tako dalje. Dakle, u videozapisu su objavili i fotografiju djece kad su ispraćeni na more, ali bez ikakvih drugih političkih poruka. U tom smislu, služba nije našla da je u ovom smislu vođena preuranjena izborna kampanja, dakle riječ je o samo davanju informacija, a i da djeca nisu zloupotrebljena u predizborne svrhe, te je prijedlog službe da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv socijalističke partije obustavlja. Hvala lijepo. Otvaram diskusiju. Nema. Možemo li glasati o prijedlogu zaključka da se postupak pokrenut protiv socijalističke partije u ovom predmetu 1258 obustavi? Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 8. Dakle, ovdje imamo postupak vođen protiv Fuada Kasumovića, dakle, ispred BiH inicijative. Prigovor je došao mailom da je Fuad Kasumović na Facebook profilu koristio govor mržnje, objavivši tekst da je SDA ponizila Bošnjake u Starini, dakle jedno mjesto, u Zenici, dijeleći pakete kao u ratnim godinama, te ratnim godinama. Dakle, ovdje služba nije ocijenila ni da je riječ o zloupotrebi resursa u ovom slučaju, niti da je riječ o govoru mržnje. Te je prijedlog službe da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti u predmetu kršenja izbornog zakona od strane BiH inicijative Fuad Kasimović i samog Fuada Kasimovića obustavlja. Hvala lijepo. Otvaram diskusiju. Ako nema, možemo glasati o ovom zaključku da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv bosansko-hercegovačke inicijative Kasimović Fuad i Fuada Kasimovića kao kandidata za gradonačelnika Zenice obustavi. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 9. Tu imamo zapravo dva zaključka. Jedan je u vezi sa laborističkom strankom Bosne i Hercegovine, a drugi sa strankom Ujedinjena Srpska. Izvolite, Miša. Hvala. Dakle, prigovor je bio upućen protiv laborističke stranke Laboristi BiH, da su iskoristili javno komunalno preduzeće Komunalije Velika Kladuša i postavljali izborni plakat kandidata laborističke stranke Amira Đokića, direktora tog preduzeća. Služba nije mogla na osnovu priloženih fotografija utvrditi da je javno komunalno preduzeće zaista je postavljalo. U izjašnjenju, naravno, oni i negiraju to. Dakle, iz onih slika ne vidi se direktno postavljanje, vidi se da je postavljen plakat, ali ne vidimo vezu auta, kombi, komunalno preduzeće. Tako da je prijedlog službe da se usvoji zaključak da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv političke stranke Laboristička stranka BiH, Laboristi BiH i Đokić Amira obustavlja. Otvaram diskusiju. Ako nema, možemo glasati o zaključku onako kako je to predložila služba, da se ovaj postupak obustavi ili neko želi diskutovati. Vanja, poluglasno govorite, izvolite. Mi vidimo akt Komunalije, to je to javno komunalno uslužno preduzeće, tako, iz Velike Kladuše, koji kaže da je povodom lokalnih izbora ponudila mogućnost oglašavanja svim političkim strankama i nezavisnim kandidatima koji su prijavili, čija prijava je prihvaćena. Ponuda se ogledala za oglašavanje na plakatima, panoima. Jedino je stigao upit nezavisnog kandidata Teufika Kantarevića, čija 2 panoa su izradili i postavili. Ja bih
Ja smatram da smo mi dužni provesti postupak poštujući načelo materijalne istine, utvrditi sve činjenice i okolnosti prije nego što se donese odluka u ovom konkretnom slučaju. U tom smislu ono što meni u ovom predmetu nedostaje uz ovaj akt koji je stiglo iz ovog javnog komunalno-uslužnog preduzeća jeste dokaz ove ponude, kome je ponuda dostavljena, na koji način su je oni dostavili, da vidimo istinitost ovih navoda, da je stigla ponuda jednog kandidata, da je prihvaćena, koji su to kriteriji bili, jer su nadležni organi na nivou lokalnih zajednica dužni pod jednakim uslovom omogućiti svima da vrše promociju i tako. Meni je, da budem iskrena, naravno, evo, ovdje kaže, nisu u mogućnosti utvrditi tačnu lokaciju, ali mislim da su se trebale provesti i neke dodatne radnje, naravno da će neko negirati kome stavljate, a prema ovim navodima u pitanju je direktor ovog javnog preduzeća. Tako da puno koincidencija, a premalo dokaza za odbacivanje da nije u pitanju zloupotreba iz člana 7.2a. Ja ne mogu podržati ovu odluku na osnovu ovoga. Hvala lijepo. Mišo, možete li obrazložiti šta ste poduzeli? Pa mi nismo utvrđivali iz ovih slika, nismo mogli dovesti u vezu. Ono koje smo imali u obrazloženju. Ovo nismo tražili, računajući da nam je dovoljno dokaza, evo mi možemo, jer nekako nam djeluju ove fotografije koje su dostavljene vrlo problematične. A kombi gdje se komunalno preduzeće ovdje je tamne boje. Ova slika gdje je billboard i ova je već svjetlije boje. Tako da smo mi mislili, čini mi se da je ovi dokazi su malo podmetnuti ili već ne znam šta. Ali evo, nije problem. Iz vašeg obrazloženja koje ste nam dali na kolegiju stoji da ste proveli dokazni postupak i da je ovo preduzeće istaklo da je imalo samo jedan upit od jednog kandidata, a da im se drugi politički subjekti uopće nisu obraćali sa zahtjevom. Uključujući ovoga, nisu naveli, ali se podrazumijeva, tako da prema tome nisu ni oni postavili. I to je ono što je opredijelilo, koliko ja znam, većinu nas, da smatramo da ste ispitali koliko ste mogli. Evo. A slike govore onako kako govore. Dobro. Kolegica Vanja, izvalite. Ja ne znam odakle su ove fotografije. One kada se kopiraju, promijeni se boja. Ako su dostavljene elektronski ili je dostavljen link, ako su objavljene na društvenim mrežama, one su u boji. Dakle, ne izgledaju ovako kao što izgledaju kad se isprintaju. Drugo, ako je ovo negdje objavljeno na društvenim mrežama, pa je to neko vidio i prijavio, onda ima i datum kada je izvršeno ovo postavljanje. Navodno postavljanje ovog plakata. Ako je izvršeno postavljanje plakata po nečijim navodima, onda javno komunalno preduzeće ima svoj knjigu protokola kada izlazi na teren i vrši nešto što onda treba, čija kopija se treba dostaviti. Ako se taj datum podudaraju, odnosno ti datumi kada je navodno komunalno preduzeće izvršilo samo plaketiranje za jednog kandidata, onda ti datumi tog izlaska na teren za tog kandidata moraju biti dokumentirani u toj njihovoj knjizi. Sad kako se ona interno zove, ne znam, ali to je neka knjiga u kojoj se upisuju svi radovi. Jednostavno, kažem, uvažavajući načelo materijalne istine, znam da nemamo puno vremena za svaki predmet, ali mi je ovdje simptomatično jer je zaista u pitanju direktor ovog komunalnog preduzeća i onda to jeste neka opravdana sumnja da je bila moguća zloupotreba. Naravno, ne tvrdim da jeste, ali kada bi bilo potkrijepljeno dokazima da je ovo preduzeće izlazilo na teren sa tim i tim radnim zadacima u vrijeme izrade plakata za ovog nezavisnog kandidata bez upisivanja ovih drugih izlazaka na teren ili ako na društvenim mrežama ne bi vidjela datume kada je ovo objavljeno ili sliku u boji, jednostavno po mom mišljenju nije pravilno i potpuno utvrđeno sve relevantne činjenice koje bi dovele do ovog zaključka. To je moje samo mišljenje. Hvala lijepo. U prilog ovom ja samo želim reći da ja iz ovog što je služba nas informirala nisam ni shvatila da se uopće radilo o postavljanju plakata za jednog kandidata, nego o upitu jednog kandidata u vezi sa postavljanjem. Ali to ne znači da su on to i radili, bar iz onog što ste vi nama tvrdili, Mišo. Nismo se uopšte razumijeli. Jer ovako stoji u vašem obrazloženju da je komunalno dobilo samo jedan upit. To ne znači
po mom da ste i ako su izvršili za jednog kandidata, onda ovo sve što kolegica Vanja govori ima smisla u dokaznom postupku provjeriti. Ali iz ono kako sam ja gledala kad ste vi, pošto smo zaista u moru ovih predmeta, gledam otprilike šta ste kad kažete upit, ja računam nisu ni za kog ni postavljali. Tako sam ja to shvatila. Kolege, da li još neko želi? Kolega Arnautović, izvolite. Ja predlažem, s obzirom da su otvorena zaista pitanja koja Imaju smisla. da možda skinemo ovo sa dnevnog reda pa da dodatne dokaze još. Sasvim se slažem. Šta misle ostale kolege, hoćemo li postupiti ovako? Možemo izvršiti dodatne provjere, tako da ćemo skinuti ovaj predmet sa današnje sjednice. Idemo na drugi, to je Ujedinjena Srpska. Na tački 9 smo. Da. U Domu zdravlja u Stanarima dijelu se reklamni materijali Aleksandra Ristića, kandidata za načelnika opštine Stanari iz Ujedinjene Srpske. Na osnovu ovih izjašnjenja koje smo dobili, nije se moglo utvrditi ni ko je donio te reklamne materijale, je li neko podmetnuo, kako tvrde da su podmetnuti i slikani samo privremeno. Dom zdravlja kaže da oni nisu učestvovali u ovome, u postavljanju. Čim su ih vidjeli, oni su dakle i uklonili, kaže, taj reklamni materijal sa pulta, dakle nisu oni učestvovali u podjeli, ni u postavljanju, ni u podjeli. S obzirom da dakle, nismo imali dovoljno dokaza za suprotno, da dokažemo tvrdnje, prijedlog službe da se usvoji zaključak da se postupak pokrenut protiv političke stranke Ujedinjena Srpska obustavlja. Bože dragi, šta vi sve rade? Kolegica Vanja? Mi imamo mogućnost saslušavanja svjedoka. Ja bih predložila da se ovoj zdravstvenoj ustanovi uputi dopis sa zahtjevom za dostavu imena, prezimena i adrese lica koja su na ovim fotografijama, to su lica zaposlena u ovoj zdravstvenoj ustanovi, koja su dužna dati svoj iskaz istinito i tačno i na osnovu njihovog iskaza utvrditi na koji način je došlo i da li je uopšte došlo do postavljanja ovih plakata, jer ako se zaista dijeli u zdravstvenim ustanovama, onda je to malo preše. Vratila bih ovo, ako su kolege da li ste saglasni? Jeste. Vraćamo ovaj predmet. Idemo na tačku 10. Prijedlozi zaključaka u predmetima kršenja odredbi člana 7.3 stav 1. Da, ovdje imamo predmet govora mržnje, prigovor za govor mržnje, da su, prigovor se navodi da je Nermin Deljkić, dakle i naša stranka, u svojoj objave 10.9. donosili lažne informacije koristile se govorom koji postiče na mržnju. Dakle, objavili su tekst pod naslovom Tešan grad duhova i političkih kulja, krupnog kapitala. Kritički su se osvrnuli na problem vodosnabdijevanja u Tešnju, jer fabrika troši ogromne količine vode. Govori se u tekstu o izdajničkoj vlasti, da je fašizam uskraćivati narodu pravo na vodu. Dakle, riječ je o izrazito kritičkom tekstu protiv političkih protivnika, ali služba smatra da nije bilo elemenata govora mržnje. Te je prijedlog službe da se donese zaključak da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv političke stranke naša stranka i Deljkić Nermina obustavljamo. Hvala lijepo, otvaram diskusiju. Kolegica Vanja Bjelca-Prutna. Evo, izvinjavam se što se stalno javljam, pa i sam podnosilac se zapravo poziva na krivični zakon federacije, poziva se na ugrožavanje sigurnosti, lažno prijavljivanje, nasilničko ponašanje, tako da ako smatra da su učinjena ova krivična djela prema zakonu koji citira, treba da se obrati nadležnom tužilaštvu, a ja ne smatram da je ovom objavom ispunjen uslov za kažnjavanje po osnovu govora mržnje po izbornom zakonu. Hvala lijepo, tako i služba predložila, pa ako nema još diskusije, predlažem da usvojimo zaključak, kako je to služba i predložila, da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv političke stranke naša stranka i Deljkić Nermina, kandidata ove stranke, obustavi. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na drugi predmet, to je kršenje od strane SNSD-a. Prigovor je došao protiv Milorada Dodika i protiv Miroslava Kraljevića, kandidata SNSD-a za načelnika opštine Vlasenica, koji je na Facebook profilu
svom objavio video objavljen aktualno na ovog načelnika opštine Vlasenica, dakle smatrajući da je on zloupotrebljava funkciju načelnika promovišući svoj ratni put, kako se navodi u tom videu. U videu, ono što smo mi preslušali, on govori za jednu emisiju, riječ o isječku iz jedne emisije na RTRS-u i obvezano o suživotu, o međusobnom razumijevanju u državi. Miroslav Kraljević u tom videu govori o svom tim etapama u životu, između ostalog i o ratnim učešću u ratu. Međutim, ovdje nismo vidjeli govora mržnje, posebno na nasilje, samo je davao jedne onako informacije o sebi u tom periodu i prijedlog službe da se zaključak pokrenut protiv SNSD-a i Miroslava Kraljevića obustavlja. Hvala lijepo, otvaram diskusiju. Kolegica Vanja Bjelica-Prutna. Pa iskreno ja ću ponoviti svoj stav koji sam već jednom istakla. Za mene je nedopustivo da se na lokalnim izborima 2024. godine, toliko godina od rata, naši kandidati predstavljaju u uniformama sa oružjem, u društvu lica u uniformama. Znamo i ko je bar za ove izbore započeo taj trend, on se sada nastavlja. Ne vidim iz ove objave govor mržnje, ali za mene je sama fotografija uznemirujuća. Duge cijevi, uniforme. Ne znam, evo samo imam potrebu za tom diskusijom, ako mogu sa ovog mjesta, ako će mediji prenijeti, zaista da apelujemo na političke subjekte, na kandidate, da pruže ljudima prosto neki pogled u budućnost, neke projekte koji će u budućnosti učiniti život boljim. Imamo nove generacije, djecu, ne znam čemu uniforme. I imamo, javit ću se po tačkom ostalo, imamo i čini mi se u Posušju za dom spremni, pa isto neka ratna jedinica, ne znam, stvarno ovo je stanje mobilizacije, neke ratne. Hvala lijepo, ima li još diskusije? Nema. Onda, ako nema nikakvih drugih prijedloga, predlažem da ovaj zaključak, da se postupak pokrenut po službenoj dužnosti protiv ove stranke obustavi. Ko je za? 6 za, protiv, 1 protiv. Prelazimo na tačku 11. Prijedlog u ponovnom postupku po žalbi. To je rješenje Općinske izborne komisije Teslić. Da, u postupku po žalbi CIK je odbio žalbu SDS-a kao neosnovanu, a vezano za objavu kandidatskih lista od strane SNSD-a. Sud je uvažio žalbu na odluku CIK-a i međutim u ponovnom postupku služba smatra da žalba nije osnovana, dakle da politički subjekti mogu objavljivati kandidatske liste, dakle riječ je o listama koje su već objavljene od strane Centralne izborne komisije. I tako smo uputstva davali i odgovore političkim strankama i tako smo i do sada odlučivali u ovim predmetima. Dakle, prijedlog službe je da se u ovom predmetu žalba odbije kao neosnovana. Hvala lijepo, otvaram diskusiju. Nema, na kolegiju je bio jedan prijedlog kolege Bakalara, koliko se sjećam, za unapređenje ovog obrazloženja, pa bi molila da se to ubaci. Kolega, izvalite. Nije bilo vezano za samu odluku, bilo je vezano za eventualni žalbeni postupak, pošto imamo nekoliko predmeta gdje sud vraća i po našim odlukama, dakle, mi smatramo jedno, sud smatra da ima elemenata da u eventualnom žalbenom postupku u izjašnjenju napravimo neke korekcije u samoj odluci, ne. Hvala lijepo. Ako nema druge diskusije, onda predlažem da CIK donese odluku da se ova žalba odbije kao neosnovana. Ko je za ovu odluku? Jednoglasno. Prelazimo na tačku 12. To je odbijanje prigovora za imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika kao neblagovremenih. Imamo 2 predmeta. Ja ne bi se tu zadržavala jer smo ovako postupali svim dosadašnjim slučajevima. Riječ je o prigovorima
koje je podnio Admir Mujanović i općinski odbor PDA Banović, pa ću ja onda ovo odmah staviti na glasanje bez da šire obrazlažemo. Ko je za ove odluke? Jednoglasno. Tačka 12 jednoglasno. Idemo na tačku 13. Dakle, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija BiH obavijestio je Centralnu izbornu komisiju da je Parković Hazim pušten sa izdržavanja kazne zatvora na uslovni otpust u skladu sa rješenjem Komisije za uslovni otpust Ministarstva pravde BiH, da je uslovni otpust traje do 12.9.24. godine, kada je imenovan izrečena kazna redovno istekla. Cijeneći navedeno, prijedlog službe je da se donese odluka kojom Patković Čazima Hazim stiče pravo upisa u centralni birački spisak i da ova osnov, dakle, za upis imenovanog u centralni birački spisak. Hvala lijepo. Da li ima drugačije mišljenje? Pretpostavljam da nema. Možemo glasati o ovoj odluci. Ko je za? Konstatujem da smo jednoglasno usvojili odluku po tačkom 13. Prelazimo na tačku 14. To je prijedlog izmjene i dopune plana o angažovanju osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora. Izvjestila Ilma Mihić i Jusuf Pašić. Ilma, izvolite. Služba je pripremila izmjenu i dopunu plana o angažovanju osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora 2024. godine. U ranije donesenom planu o angažovanju osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora za 2024. godine mijenja se stav 6 na način da glasi da će na poslovima koordinatora i mrežnih timova na terenu i podrške izbornom procesu i pilot projektima biti angažovani zaposlene agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, ukupno 21 na vremenski period do 2 mjeseca, te da će za određene druge poslove u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine biti angažovani zaposleni u službi za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine do 41 izvršilac u istom periodu za provođenje lokalnih izbora. U planu angažovanja osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora 2024. godine dodaje se novi stav 7 i glasi da će biti za provođenje lokalnih izbora 2024. godine angažovani operateri, izvršioci u call centru, glavni treneri, instruktori i treneri. Hvala lijepo. Otvaram diskusiju. Možemo podržati ovu odluku pod ovaj plan izmjena i dopuna plana o angažovanju. Ko je za? Jednoglasno. Prelazimo na prijedlog izmjene i dopune pravilnika o načinu i trajanju angažovanja dodatnog osoblja. Sada na tragu ovog što smo već usvojili idemo na izmjene i dopune pravilnika da bi usaglasili sve, je li tako? Da. U skladu sa planom angažovanja osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora i usvojenom izmjenom i dopunama plana o angažovanju osoblja za pripremu i provedbu lokalnih izbora vrše se izmjene i dopune pravilnika o načinu i trajanju angažovanja dodatnog osoblja na način da se u pravilniku dodaju odgovarajuće odredbe. Određuje se da je to period do 2 mjeseca za zaposlene iz Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine i za ostale zaposlene iz službe zajedničke poslove na period do 3 dana. Hvala lijepo. Ima li pitanja za službu? Ako nema, možemo glasati o izmenama i dopunama ovog pravilnika. Ko je za? Jednoglasno. I za toga imamo još tačku 16 koja se odnosi na visine naknada. Služba je pripremila odluku o visini naknade za izvršitelje poslova na provođenje lokalnih izbora 2024. godine kojom se određuje visina naknade za operatere i TK podrška na provođenje lokalnih izbora u iznosu jednokratna naknada 300 konvertibilnih maraka. Dobro, znači operater
300, je li tako? Da. Možemo li izglasati ovu odluku? Jednoglasno. Izvršitelj u call centru 200. Da. Možemo li izglasati ovu odluku? I instruktori koji su prisustvovali vanrednim ili dodatnim obukama po pozivu CIK-a, jednokratna naknada, je li tako? 200. Jel? Ko je za? Jednoglasno. Tako da smo usaglasili u skladu sa našim budžetom i ove naknade, da ne bilo pitanja posle. Hvala, Ilma. Na ovaj način smo iscrpili sve tačke, osim tačke ostalo. Da li neko želi nešto adresirati? Kolegica Vanja Bjelica, Protina. Hvala, pa evo, kako se bliži dan izbora, prosto ne možemo da ne primijetimo da se u sredstvima javnog informisanja vrlo često prikazuju različiti prilozi u kojima se ili kandidati ili nosioci javnih funkcija otvoreno ili obećavaju novčane naknade i druge materijalne koristi ukoliko se glasa za kandidate političkih stranaka koje predstavljaju, dakle sa ciljem dobijanja podrške birača, ili prijete pristalicama drugih političkih stranaka ukoliko se njihovi kandidati ne podrže. Osim toga, ne znam, mislim da je nemoguće ne vidjeti prosto u nekom prilogu na Dnevniku, u nekoj informativnoj emisiji da se dijele neki paketi u kojima se građanima daje brašno, tjestenina sa glasačkim listićem, kako popuniti, za koga glasati i tome i slično. Ja uvijek pogledam kakvi su komentari ljudi koji to gledaju, to su i birači ove zemlje, i obično je svaki komentar šta radi CIK, vidi li ovo CIK i tako dalje. Pa bih samo naglasila da je za konkretan ovaj prekršaj o kojem sam sad govorila nadležna opštinska, odnosno gradska izborna komisija u kojoj je takav prekršaj zabilježen, i u tom smislu bih se nadam da će i nevladin sektor, koji je ipak nadzire i vrši monitoring nad ovim izbornim procesom, mora poznavati odredbe bar osnove izbornog zakona, da će takve inicijative uputiti nadležnim opštinskim gradskim izbornim komisijama, od kojih očekujem da će u zakonskim rokovima riješiti takve slučajeve, kako ne bi se dalje širilo uznemirenje građana koje evidentno postoji. Također bih iskoristila ovu priliku, jer i tu sam vidjela da, bar je neka moja ocjena, ne morate se složiti sa mnom, ali ja radim svoj posao u skladu sa svojom savjesti, uznemirenje građana kada su u pitanju bilbordi koji su postavljeni, spomenula sam malo prije, u Posušju od strane jedne političke stranke sa sloganom "Pozdravom za dom spremni". Na kolegiju sam tražila da se odmah po saznanju, to je objavljeno na svim portalima koji su čitani u Bosni i Hercegovini, pokrene postupak po službenoj dužnosti, da se dovrši u rokovima propisanim izbornim zakonom, i evo, nadam se da ćemo imati i taj predmet za odlučivanje. I još jednom bih apelovala, ako uopšte važan glas iz ove komisije, da se jednostavno uniforme, puške, ratno-huškačka politika da se ostavi po strani i da se zaista građanima ponudi jedna poruka budućnosti i projekata, ako je to uopšte važno, jer ovo što čitamo i način na koji međusobno komuniciraju, bez obzira da li je propisano kao prekršaj izbornim zakonom, jer je zaista degutantno i za svaku osudu. Hvala, kolegice Vanja. Poslije objave bilborda koji pominjete i inicijative koju smo ovdje razmotrili, otvoren je predmet i izjašnjenje je zatraženo. Danas ističe rok za izjašnjenje povodom natpisa i neprimjerenih pozdrava na tom bilbordu. Tako da očekujemo da danas do kraja dana dobijemo izjašnjenje tog političkog subjekta, tako da se nadam da će služba u naredni par dana imati taj predmet spreman za nas i našu diskusiju. Da li ima još nešto? Kolega Vlado Rogić. Ulazimo u zadnji tjedan izborne kampanje, je još jedan članak o tome da su dva naroda podstanari u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da trebamo reagirati isto prije nego što se završi izborna kampanja i prije nego što se iziđe na izbore, promptno isprokavaju ovim slučajem ostali. Hvala lijepo. Ja se nadam da su naši službenici pratili ovu sjednicu i da postupaju po nalozima članova.
Ako nema više diskusije, ja ću ovu sjednicu da zaključim u 14 sati i 9 minuta. Hvala vam. Ali zamolit ću vas da